Anar malakan yam ka nas dialtin kontin barwanya lingwasme ka Nuer online TV channel. Anda manduni chang kon nyamle anong rois ne gwasme ki la ya nong tin kon lat karodian. Gore jan o take de kon kaling today korodan palping kaling dien. An wala shanga yan dang ro de bangwan ka pay bedek ron kin dang ro de jan dang ro de dich. Roinin kon ban ling kill re katin kon lat karodin. Kenyam ban roacha ka kwi janka men chirode red ka chak gwad mistega competition tin en jangamo jen chamat ka chak charode red la charet no ban tur ban yen kel ko do badan en kemen chitu jang ching de competition me din me la kana le ne chang no kel kana le ne run kor gwade da ne chu chan janga no teram the same person chi red ka chak jen competition mo dio ja ka churam mo ne chu jo dai chan na me chan jamenen be kel ka do badan je to ga would nen kona me jen would janka would me jen charet ka chak jen charut ka chak chala do ne jen chak ok chop ka jen dang ro bakel chakarut wa ka kora chu te ka tije to ga je wa chu would many chu yere chu jen ka kor ga mi je che bech chak to ngwan de chala kwa kel kuran ka le rut ka competition mi shora la competition na me tok na me tinene would janka would me dio je liu pan would ne me dan liu ka kor yo ga me paiwo wa ken la ken te competition te gaten la competition mo a competition mala kona la no muguro buduk competition doka muguro buduk bujudi ba kan rar beteka walk to dit beteka judge me dit beteka ngyak me dit chemnen yana magwasa mane ka tete dit ba then ko ba jin no ko nyokon competition mo te ka dije gaten so mi do to go shude me che chuma da long ka chak to che galil na wena mo che jide yo kenni wena mo and then chuliu ngai kona and ojin bro do meet be kwen be over meet ke bi rodo rara be kwen ke li bi tuk ka be gwar yanga bije bel la shendu la mar jen mi chitu ka jin wude me wud jenka na me roda nak pan kamet gwan me tero der dok bom ka jen competition dani kanalat yo ko rut kamen yam roda nak the same way would me roda nak je wala so would me roda nak mila rudi chakalong shu ko ti jandang red bakkel chak ken yare la ka te la gwakel bi yede be jen chanen kude me roda nak rut chaka dan ta kaja agwaz me chana right ken me te ka jo me shanu gwad me goro be nya yakel ne tinen yanga ti gwaz me chala do ne what take a dispute which to come general pet CEO engineer Ayuel Ngor Kai Gorken deputy ambassador Nyamal Shwat ka do badan and the native contil a lot de kamoy kayoga ja the managing director of Nal Petroleum Corporation engineer Ayuel Ngor Kai Gor allegedly engaged in a physical altercation with his deputy ambassador Nyamal Shwat within the office. The incident reported occurred on August 27, 2025, after Ambassador Shwat requested the payment of his staff salaries prior to engineer Kai Gor departure to Dubai. The staff members intervened to separate the two senior officials during the altercation. Engineer Kai Gor made a derogatory remark toward his deputy, while also claiming that the salary budget had been diverted by Ambassador Chol Mawuda Jonge. The minister in the president's office, along with other unnamed officials, he questioned how he could fulfill his obligation when the fund had been allegedly misappropriated. Ajolin kone magwasa me riang mishora lat kam entity. Ne nyang te gwasa me ken ka kwar ne de kon let kan nalpit jena kampane mela jat ki petroleum la ja koge so te ken ka latin want to workery so can all those stuff waken gor ken yot de kamke ken yo kon de kamke awache to ko chawud me cha jogo no yo ka topke wuri shale engineer Ayuel Ngor Kai Gor wajen cha jogo no yo ka topke ka kamne te kon la lat
and Guadamon Waken, the managing director of Nal Petroleum Corporation, engineer Ayul Ngor Kai Gora Waken e Jenok. What you can chunye ke chikarodi la roine to jegalong can a deputy da ke quero the ambassador Nyamal Shuat and a coffee dan ticketing a Jom Shala in a minute. Awa neme tuoga ka shanga jandangro di baro ka paiwa da ron kita dangro jandangro di dich jan gwazi dana shikur mo de tuokten kam ambassador Shuat kene Nyamal Shuat ke ambassador Nyamal Shuat kene wude shal keme Ayul Ngor ka do badan de staff members de ka peke je wude me wajen jene wude shal ka engineer kai gorane wa we ka Dubai alo ka kane staff members kane ka mo ke yoke na konde kam ka banya napin so na mo ari mu choda lat wa chi tegane ko ken chiro jen o dio jen o yo dong ja cham ke yote me chalet ke so na me mi choda lat re wishin winami goro benyo ayakel toga kanal pit ka deputy ka Ramadan en la CEO engineer Ayul Ngor la nal pit so jo me mi choda lat gwas mene ler do dien ndong gor no de nyo ayakel kan kono ka ler dien ko gor jono brach ka manana to ka longo shuk ban abden metod ban je link ka qui show and then but kanam channel right ka qui wood kana me Michelle ka me Dr. Benjamin Bolmel. I take a job Mishalat Guas Medio J. Shirudun, the Albaji Kanalingano, Shiji USA, Ichikan, Jesus Dan, Tired and Chicken, Logono, Buka, USA, a quick visa, and again, no Charado, Chad, could lift up a loach, a teletum and around there, a jal chana, pen jal. But again, Manchano, La Chana, Diala content, Lauko, Bijal, Dongler visa, to Deria, Goderuka, USA, Wagader content like student, a Corodian, a Lagadul Gorka, watching a deal, Chica Quarka, Chica officially, so many jog to come dorm, watch I allow. Kadwa mashalat ke New York no chala wonene chiji United States government kuman right Trump chikala wonene His Excellency Benjamin Bolmel no mungai kon prominent figure because of Sudan government chala do jen charge become visa dung United Nations. So wajen gorjen wodara wore which in me and Bolmel take a meeting modera attend the upcoming United Nation General Assembly and okay New York ka korpa den be chala do jen charge logo no baje kam visa no charge log ko jen ka gwade dan jen ngai kon do jen charge suspend ke charge peno dere visa dere jek ke charge sanction ngai kon dial store me dara chituok ko ci USA chicken Bolmel chicken sanction wal watama charge no go jen de jakam visa de en meeting kedwal ba dol ke United Nation General Assembly ba dol ke New York ko pa den be chaluk kum USA no ba kam Bolmel ne re konen inshallah ko rodi ne visa ne je ko wa kan ne kon tila gadul gorka so mi jin gadul gorka ko gori visa midung America so wa ajira inshallah on teme gorno borodu gor scholarship gor jeno borar wika merka ma wacha ja law jira mama batcha gone de kontela siasin tini jokende ken ka kwen ka tenchiramente Dr. Benjamin Bolmel ko Dr. Benjamin Bolmel ramicha sanction wal so ko kuje mo cha gor no jen dara wore wucin ginami cha pen visa da de ala visa merka manda daro ke je cha lokke cha ban ka jodana chalat anam dong take some development Michelle Ben ko dong ba deje allow ko dara jaldaro ka merkema but for now che boga merkema ko Bolmel wani ko ni cha kwani mo la vice president chi men ka ku merkem chano ko di jen ramicha sanction cha de allow no dara la kwar but yos ke wuri shalga me Bolmel ko wa Bolmel ya je lon ka do badan cha cha lat ke je por jege dan ja kame kin me yadi da wajen kwaje no ko je longon tama ka jen jaga ko jen ba wona ka vice president and right now ni pan ga jaga kor gwa de payu tinawo ka jen o gor jen o de dub di ala content kan tuk de ka lat ko jen cha dub cha to ka kana ka tu ko do badan chalat ke je so Bolmel chaje peno be US visa be je ke ba wo ka meeting mo balare wichin winami me jaga ko shira mo mo gor kan tama ka jen gwas mene de kon di altiga ngaj mishit kana mo kata dan elen ngwan rodien keja ko ngai content kon lat ko rodien na me mugor kono de content ka ngaiten jordan gwazman banam kwen kajan larama bana racha kamandan choda lat re which ka lungushuk gor jeno banna dur ban jelingten gwasame Major General Kor Shol get aramkel mela kwermedit
kwer midit ka kume SSPDF mentre which ka lunga shuke kama tiang gwade che korche tuokten tega jo mishalat gwas me gono benwa ya kel bane ka jala me ram kel mishugwar no so ram la gor chiang ka kume kir ma yadit so logo ne ngwan long bokane de konte ka kume SPLIO no ki logo Nuer so chana jo chana miling gwad me ka te mishalat gwas me gono de nywa ya kel no ka gore je ka kor gwas mi che wemat no che gore na wale gore je pandio je pan ka run wang gwate che kor che tuokten ki kore dane che tuok re wujen chalke e matiang ki ka lunga shuk no bana je kula linkel ka je wadana che lat gwas me janana no chana nyok no wuda me shala David Argarkot atega jo mchalat gwas me gor de yinaling again an update from Longoshu County Upper State defending on the information that ana post gwas me honor Jenichi SSPDF force she can former commissioner dung Longoshu County dak 2 day kajen gwarun wanga me chikane joj ka hat buma ka werweng payam chaga joj ka loin dor ke mabor buma ka belwang payam kene makwe buma ka short bora payam ajani chicken netin kontin la kume SPLA aigo chicken ka joitin ka tada na chelat kije jen chola netin kontin la kume SPLA yo kene ngwan were no kene ke bandi te lo ko ta gwazme so then message many man cha gor gwazme de yenen gwazme ke screen now de then you can force it and read it David Argarkot joda na chelat gwazme no jene cha kume SPLA yo cha ja joj ken gwada na chikor cha tuoktin she National Army chala ne the National Army SSPDF under the command of Major General Kor Get is pursuing them as of now. Ajana joy ko kume SPLIO the SSPDF ajana security in Matiang County headquarters and all other payam in Longoshu County is normal. It is only this payam that the SSPDF is restoring the security and stability there. Jana SSPDF Matiang headquarters Longoshu County August 2025. So na me jo chalat gwaz mkuko na linga ni ano cha matiang cha janyo ko ko aje restore ano ko jen Ramadan non kor gwas me commission former commissioner Longoshu candidact to the Ramadan nang kor wure within winami but kamen cha nyoko malat ko gwas me different story kamana cha gor gwada mene gwai ke long ko jen gor je ka August 28 2025 at 8 am chalat no gor je no ba mas je dien ba de je le nyo ba ke kel man cha gor kuma SPLA go ko de kon te ka liang ba katin content alat karodian no bana jeling mandan en cha lat gwas me ko en kuma SPLA yo kene kuma marai ke kirma yadit na gwaiken katin kon ngai kon ken go lat karodian ne ken yam korun wang no ka gwade chi korme che tuo ka je gwas mani no tega me cha gor no rama chi message gor gwas me Lampol Gabriel ramadan la spokesperson ka kuma dung SPLA yo kwale kwich anwo mi Argarkot David Argarkot me spokesperson kane de to kwala kwich kaji SSPDF I don't know but right chalat gwase me chikala do ne ajene ka ta badak kuma SPLA yo ko do be dane shireki to je kalunga shuk no kanene ne ka ta badak mu ka la ta badak run wangalong ci kuma SPLA yo wa chiken attack mu chano SSPDF outside matiang no wa chiken lojok chiken ga jojan tama Chika wana ka Matiang town, Kalungashu County, the situation in Matiang remains tense. The SPLMIO joined with the army use continue to maintain presence inside the town. Jo chalim gwatame she Lampol Gabriel, chalare wona na jenishin cha kume SSPDF chaga jonere reak katada nan chalat keje. Kana larno take SPLIO sorry SSPDF material but kaman chalat kona Argarkot gwasme different from mandana chago Lampol Gabriel so quick kon madal la road Lampol Gabriel chala wona ne jene chingwen wari
ki Nuer wai army chike jek no ki chike rodian mat kel ke SSPDF IO alo kan ite kon ter ka kore wishin winami mnyo da no che kor ja ten la tok but ename jaga ke 14 minute apa je la rej ne ga jen 28 08 2025 ala August 28 jena pa je pa la rej but kadung argar ko da pa gor gwasme dune che jen kie cheteke tan cho wal badak after that tell me nyo post you man tell me post so quick concentration down la roda ka longshuk mete mutokten bedinung so chana mo rai gwasme ka kui na maka kui kwar no war dana na men tere which ngini mi alone okay Major General Cultural Gate General Kel mala kwer medit General Kel wal ka ku mesfila yo ban mi ci siyasa ca bendide re ku me ka Dr. Machar no den ca jen no kana la te ka ku mesfila yo jala rami mo met kana kirma yadit no ajen mu ku yela linga ne lar ka jen wo jen ka ne ko nte kore wujin winami ke ku me esfila yo no ka ngai kondi almadan le rode no arami mo me dong te ki kirma yadit arami mo long nuare ki logo nuare badjen ta dan la je geje ti dial walat ke a chaka ngeje no de ka togo de kon kir gweje no de no de ro na ka rodien de no de kan kwar din kan de kan gor de kan no de kan nang niam ne men jakana loy nen te ngwan ko ken long ko be loy dien be jat ngai kone jin mi ngeje ran ka ngeje chiang dan te geje den ka bo mat karami mo gwan ter no la be jemet so Major General Cultural Gate ka joran chalat gwasma waram kela dan te ganeke tin ki command ke le wate tit ka de ka dini SSPDF akane tit kontin nyen ka kume SPLA IO re wichin winame so ngure tel abden mishanong but Major General Cultural Gate ramete kel ke kirma yadit ke jan gwasmene so kan di altika pinguda michal ke governor kongchorale men kaf apenal kajan gwasmene ano bu korbe ka ben all this thing ka cha calculate bone kan ngwa kwa ga triggered ne ka kum kirma yadi ne ka juba ano bu korbe ka let another thing me gorga jeno bi mal ben la tok la ja gorga no ne dial bi ka right kel special me ko en Major General Cultural Gate ramo de jore de jeleng dera gorro che korche che deben no then wade ka releng but right now la trigger la ja gorga jiram mi jiran espela yo kata da na chalat ke jenen yal tong mi baji dil joj mi jiran espela yo ajen nen yana tama ne ko non gwach kan war ka rodien tana jenen be de duaran kon wore ne tit ko ni ka rodien right now right ko na kan wore shika jor ko ken nyen wore ka rodien special longa sugar me to ko right ko no kwirme edunga jak kata kuma SPLA go teten kata kuma SSPDF teten kuma da finkir mi yadi ka kuma na mante pin Dr. Machar so ti dia la ka no gwad mi no Georgia ne de konde la kuma SPLA go wal nga ke jen o tet ko tera SPLA go teten gwad mon kati kuma SSPDF teten gwad mon but ko pressure la binin yal tonga mi la gorgno ba ne de konde la kuma SPLA go ba ka dil Georgia no gwad cha jekteno jem nene no la ko la kana tuok to kana sha ke bi kana tuok na sha ba ko en gwad mon mit jangtin ba en min chin war te ko ken bno no be ka operate gwad mo ko don ware ci dor jane don ware so mi ci jende randara jena der wo wuje dal la wo jana especially le konti la deine ko no men chagul tub gwas me ka ler mi chalat ge jeno dine diala kontin netin kontin tila just normal civilian ten shade ni ko shaga bule cut ka crossfire de kana jen ke de karudin wo gwada danan te kotete especially ka jalung shuga tamma kana kama tiang ko situation beje chang na tela report ya no beje longa tamma gor jeno de ne tin wande uri nan ka kan ku ko ko na to ko kan ko titine la beje longa gwada tenyal men bi angai gwaza mene o nena yen nyal chang ba bog bare wichin wina mi ka lungu shuk chiga men la kira mala le chang naga nuar ko nuala naka karenyal bane de ti ke de ne burum ne de kene de ko ren nyal chang la dwala bok mi chaje bok nan ka metidit cha chuba gwada antinaten la kana nan so na me amatuo kan tama re wichin wina mi so ka kuje mo ko chane ngaje no nyini nuara karodien there beje long I don't know dob down de ko lat kije gur kon wero no de let kel but jam chicken no
jang chicken no ke Nuer tanian bo chicken go jeno malat ken go no ba ka destroy ke ba Nuer ba ka yar ne ga do be da ne chukori to ga ne ga 2013 de konte dia le kon shuren la de kon ngaj ano na kana Nuer right now na which which apenal roja Nuer jongle roja Nuer unity state roja Nuer so ken stenity ko roi ka Nuer kontem de kon jigano apenal e kon shorale jongle e Dr. Guy Cook unity state Eric Biemtop so kan dialati kan Nuer ko man kan go the content tiketen but kwa ga use a kir ano ne kun naga ke joje ka so kwa nong ne de ko la normal ten telemulat ker so na men go Nuer gor ken raj mo gor ken gwa mi makir ma yadit point e busy one thing da dia na bi ngai gwasme ne tu wan me da ne jen ga kume Dr. Machar jen kani chiring Machar iche ne ka che galele iche chigre che ja kwan che chigre che kwan ala defense minister and gwa the money tu ne tu wan tu kan yo laro e kan ngumu de na te kora mi mo kwa ni chigre la kwar ban mena kir mi yadi nen ka jen gwasme ngumi kir la den tama kir mi yadi ngumi chala da kuma ko kwa ni ponya da manyada mo tama lo jela kwaro mi jera manana ko kwa ni je tama la kwar bna ko ne kene de kono chunkel ke kir bu ko lo wen den ni ci kim yadi che the same way ci Dr. Machar che jele lo che chigre che jakwan bna ko lo ne bati de la kar comment ke tetera mulat ke so jin war jene karing Machar ko chiring Machar je chig da kwan jene te right now kir mi yadi le la kwan ni nyaade point gan ka panke na kala kwar dido where are you going to go jin bu woni mu ko long ne jeno chinga ka Machar che wada che jakwan bi chu de fact especially ni on waro de kon ga ru dana be jalong bu ko na law ko ba kon yong ba kon chenga je ka wal ka kan kon ni kon bum ne kan de te dia de gar ya le ka jen ta na de karing Machar ro ring Machar che ji dware ya kwan me poinen kir mi yadin bu ko kwai ni nyaade men tama biawne biaw gwandien chiaw bene don wer man natin gore je non wede kon jal kel so changa dana ci yazi ci to ko ci malje ben den dera mo gwa jal mo dan weten wen chonkel yena jang chu yen kel yena ngatel ji problem der cho but mi cha ko nak ne dan yana kon 2013 te de nyoko mu to gan tama so en wo bna ta pa de SPLIO berar ko cha ko nak ci par me be lo bang cha bu jeng ne de dai ka be ko cha ko na ko ne chala Nuer to aring Machar to chu pressure eno jin tem ne padrar brar ke party jen ko party ko ele chaka je ko che tel option da dien mederlat ko cha je force ke tit akuma kirma yadit a jang el de council yen Nuer el de council kan ba yor waje jang lo gen Nuer kun beja so jo me agenda na gore de nywa ya kel mi jira ma jidit ka Nuer online TV channel gore jeno jender subscribe ko de notification bell de jetwan anda mandu ni chan kon nyamala no roy no gwaseme en wala chan yandang red bangon pa badak ron kin dangra udi jandang udi dich gore rwantin kon tin banung lam video de telam no ka chiga trenel gwada tin bro do mo je kelten ko ke latest video en video mi shi tu ko ben ka end of the video bi ngaje no take a video mi be ben gwadme mi be twany bitelat ko yentam be keling anya gwer ba ke stone dial kon lat ko den rewi ka so Sudan ka tong nat ka tin ka jin channel me en ban nyo jegum radien bi ataka mal babay anar malaken yam ka nas dialtin kon tilian ka right no gwaseme ka Nuer online TV channel anda mandune chan kosnyak malaya no right no gwaseme ka Nuer online no gore jen go take right mo gor no de kwen yo gwaseme bana right check tin kontin lat korodien take tong wa long to lat korodien to goro de kon kaling kenyam an wala shanka yandang ro bangwan kapai badak ron kin dang ro de jandang ro hu de dich chen dang ro bangwan kapai badak ron kin dang ro jandang ro de dich ban te dialati lat korodien wala bana kaling akan kono ni ami jirama jidit ka Nuer online TV channel donc changa ni am ko ji gor jen wo jender channel der jalwak der subscribe ko de notification bell der jetwan ko mi chete clair mi che brayda shamala shuba kaji kwasdan en chawrich man yam ban le ngwasme kume dung sa Sudan
take mi kana gorna ga gwase dan be janwa ya kel bokul ra nyoka tok nat. Use reject SSPDF Reverend Force recruitment in Apanal. The South Sudan People Defense Forces SSPDF has failed to recruit any new members for its Reverend Force despite announcing 3,000 available position. In June, the SSPDF launched a nationwide recruitment campaign for 4,000 new soldiers. Out of these, 3,000 were for the Reverend Force and 1,000 for the peacekeeping mission. The peacekeeping mission center in Wunlet, Juba received many applications, but the Reverend Forces, which were supposed to train in Apanal, did not get a single applicant. Speaking on the issue, acting SSPDF spokesperson Colonel Garang Ateng said that many young people fear being deployed to Nasser, which discouraged them from joining. He confirmed that SSPDF is now considering moving the Reverend Force Training Center to a different location. However, he did not reveal where the new site will be. Jolin Kormagwaseme, Korgwasedane Shiwa. Ala kume South Sudan SSPDF la South Sudan People Defense Force gwade dan chicken mobilization you can talk chol ken ngene no kwa dej kwa join biare deni gor ken no de ken deni ti chopke kin dang diok de ken ka gor deni kin dang diok tone ke deni de let to year la ne ko na jel ke year kan ne tone yala no kete de kwante dia South Sudan People Defense Force ken deni tone ka kore shukana nyoko no take ne 1,000 te cha gor bene alo today let ala UN peacekeeping mission ala de UN force lo ne to de let no gwade da ne shikan lat ke jen woni ti kindang wana ti gor ke ko kan de ka let gwasanda ne ante de ne te katin so shukana la de woni ne ka pai bakel ke jun ala pai bakel lat ke ne je shikan la de woni ne they can need to they can train, they can translate, you can campaign more, you can a lot, Kajan Payeda ne chicken, lat chicken and toka gen go bad in the back of quine, Kakore, native conde charen guarpin, chew benatin content goro, they let ladine peacekeeping mission, native shop kiss corodial 1,000, du no shu ne chop ke kindang diok ka ngwane shu ko dwal ko de rin gwar pin ko ge gen wo ken dong de kan nang kor ka Nasser chwane ti kindang diok to chwa gor bater am chiro report ken e chale Reverend Force ke din de le to yere lo ge gen wo de kan nang kor bane ka Nasser yen do be da ne chalat ke je lo dwal ken Kan peacekeeping mission gwada dan chaka ngitin cha ngi kam shalka Wunlet ka Juba kan ite konte sha application gen yikan gatop bane ite konte la Reverend Force ke de ni de la to yete de nang Nasser ke de nang kor wa chang ram kel mi chiro da garpin kan teleja kan de no de ko ngi ni ka panal lo nang na ka gwa kor mostly so chang a single application michal la teleran chang kel so mishit kaname je kume donkir me yadi che kula rewo nene chikala do teme che terami ki ngwan no ga jeno bo de ka panal ko ngwangi ka panal so chimgani kana lok so ngwane this time chika pel chikan ngajeno chikan goro de ga liu ka kora da dien na me kon wa kon na tin ko ngai kon no kon mana na tin wona na liu telam do dien ko ne team lat kana me te ne dikine kin dang do gor ken ta ba nang ta ba nge ka panal nang na ga gwa kur so dwal ken ka jika lat bo la ken gwa se menen go nang na ka gwa kur la to ko Reverend Force ke de le to year so de ga nang na ka ni de ga nang na ka ne ka panal ki de ga nang ka Nasser a panal jin gwa training ka but gwa dan de go nang tan da Nasser so chicken chu dwal so temachi SSPDF spokesperson with the shall me call na Garang Ateng jala do ne ko temachi young men ke young people chi dwal ko bi ken SSPDF bi ken join ko gwi ken odong ba ka we deploy ka Nasser ka do ba dan cha ga discourage ke jen go nang na ka kur jero dan chalat okay a jene tema cha terami chiro do gwar pin ka panal changaram kel ka ro gwar pin so ko kujamo jene gurno binay training ma binay nang gwada dien akari buga training da nang gare we ka panal bi kana woiten ko chetel changa single application ram chiro gwar pin ko la ngwet kem chiro gwar pin ken kin dang dok ten gor ken ke ne ga jen pai ba kele dan
up to now teram choro gwarpin so jikala do ne can begin training a river reinforced training center ba jalat gwaradin ka location dodien location an begin ang ten kana kolat so tel mu chalat ka kwida ba chalan jengo cha training center cha do ka panal so ngai ko ngane congratulations to Houston Conan Chajaluk kon wo bu ka bu liu lora bang ram mo me chamno kon go dan te tin ka wi liu very wrong no ni do de ran cholo wer de ka ko ba jona ke bu computer no mo chi chong chi mo kwa so jo me der go no de konling update ban lingwa se me re ga dan chi to ka lungo shuk kanti chi kon me ji to ka lungo shuk chana jaling ko ran chi to gre wuchin wina min an kore chi tuok kor mi di che kor mi tot ka longo shuk ti de ne kim ya di ten ka de ne tin konti la de ne dakte ma cha tikitin so mi chit kana mone a ladder order which in win me ka chi ne tin wan ka do be da ne chalat ke je are kore chi tuok wa che te ka tin wan long ti chi tuok tin kon kor cha ken no che te ka lit che te ka bot but the report mi cha no ga kwida but kor charo da la che tuogon kor kam de ni kume SPLIO kene de ni SSPDF ke de ni kirmi yadit ka tuo ka lungu shugo na mana a jara de wo cha matiang ala reg matiang ndit kene e chaje kep kume SPLIO ke chaje ran kume SPLIO nika gwade da ne ci kume SSPDF me ci gana matiang me ci gana kaf no nika gwade ci wo to togo no bugji kume SPLIO buga rodian wo tray wuch kom ci na mo chada jangach me ci rodian wuch ci kana gujen wo de kume SSPDF de ka ngo da wuch jene ka gwade dan ka jen pete konde ci wo na chu Major General Corshol get you go re which Ramdala commander of SSPDF ke jan gwasame chu go re which no ka chu kan dol mo yugana dol kama tiang ku mal ga lungu shu kanti ko lungu shu kanti jen which gajak kena my wood kat kan dangrok tega pinya kirme yadi tega pin salpa kirme yadit andole chicken dol ken kamal no de mal de tin can we need peace in the entire country of the Republic of South Sudan lat ken jom chite me kama tiang et quarter ka lunga shu kanti ka gwate dan so chu kana guje no buka wakel telerek but pan me show the lot ka changa jandang ro badda ka pa badda ron kin dang ro di jandang ro di dich chala do kene tin kon la de ne SSPDF chaga jogo no tega mutok ka de ne SPLIO de ne SPLIO wa kene shiga jien ma shiga jieno wa kene tikan ka de kan kuma de kana magala de ne SSPDF tin tere wi kama tiang no warel karodi ne ka kel bana mo wa she do che trigger ka kuma dung SSPDF you can chu jien lo gurken gwadana tin content la SPLIO tikaten mi chika chup kudieno wa chukan churom ne dar mo jen tukor mo you to walk and then after that chuanete kontela dine SSPDF chua join rek me cha jo rek wa chua rek chua yu bel kan ka do brana chalat ke je lo wa rek te ka control dung SPLIO ka jo ran chalat ngode tele statement me cha me knetin konentere which in wano ano gorge jen ode na right ke ne to konentere which but one ideal chinarin bar long ka jen ku ko mo ko kor mi chituok la be jama den wo ba jama long ka kapcho ngai kona no so mi chit kana me mi chor la rai wichin bin mi an kor chituok ngoda kana la no ngum la roda ki batedi ke tam tedi bu to rai wichin bin mi ka longa shuk still tenako by information mi jidid ba jet but ngai kon diale cha jala do ready endo chikur mo chituok but the way out ki mal be benedi jen dong de naren kula question ga jamono ko mi mal mi ben and then la gwaye ano be na bu ko right ki mal ka but me do korten dong te ga de lat korodien jet ken ko mes filay o mal lat ke jen o dong de kan ko de kan ter ka ja ata danen na gi ken jen go ci kor ki ci mal ci tel
ko mal je tel ne re wi ka juba so wi ken men gwa dan te ten ba dio je dera tel mal so gor ken no biken dor mo kelo mishal ka mo e apanal de ken clear ko de ten ken so jo me le roden tema so ngai konti dial kon lat karodian kuma spela yo ken kuma kirmi yadi kejen gwasme chikan te kalien ke char de ling liang ba bena mishi dakar ma char chaja kolun ke chetekami gwa mishalat chetkama dan le roden wo gwe kejen wo dong de jelun ke roina but in current situation matuogan tema jaga pisco be delay ka jaga te dial ko bi ke jek so ame be jamat anyok netin kon don kule la jiwich do badanan ko ga displace ka jeshet ka tegne ti she warning yegen ga to bolong ka wito wan my wood wo ka lunga chukne ko la civilian ko de ko rudien na met ka gosen content de inde keten bana me cha ja linga chang chana ju ko no wo je rodun kenana rodun so la ngwene dong yo mi chele to yo okay je to ba de la ru ne de ne to content la civilian de ka rudien wo de ka ren wo jan gwasman me dong che kor che to chigamente me choda to so chebe pek kama tiang karwa da ba wonyam ko dwar mu to ka la wonyam kuma SSPDF de ka reinforcement de kana lat kuma SPLA yo ba de ka reinforcement de kana lat de ko den lo kam ne ken so ko me daga na doran in them the day che mangai kona no chana nen medan che to ka nasser no che de kirmi yadi chikan hali chikan ga bokare nyale bad bungne medan che chet ke jen ta men tama ko tuong ne jen kam de ni kane de ni so chete kam hali no kene ne ko la de ni dume kam hal ken de de wen go be ne kon la hali be kan ki be ko ko me system cha use the kire ne kan nasir la ya bo no godin content hal ten ko ni kan ka hali ajen ko len no lat ke ku me spela yo ken karin matin lat ke jen o doctor yang ma char tel mi jeng mo chalat bad mat ken je tin katin kon lat karin ko ram kel me la kwar kano gwe ke jeno do be dan e chaje lo ke je chen bor ke benarar ke 2013 chai gwe jeno ken met ken ke doctor machar of course kanware da ko ken die chaje held responsible jang ka jang gor ken et mo gor ken de ken ka blame ngai kon dia te ko lat ko dian tamre wi ke juba kep kana ne re kap ka wa ken et mo lo ke kum ke chi kan gor no met ken ka kum ci ko lingo no cha ne ci bodang dek cha ke gu juba right now ne to cha dol cha tul ga tijen ka ke ko ne den jwal ka tiger division so titi ka te baj bay to goro den war ba de kan te kaliangten du no kon war ka rodin ci ko no bi support war de kan kam ken de kan kalat de malder kam ken that way de malder bandora so na me dera mo gwa ba ko de kon gurno de kon te kel ko jego bu kor bika mat man gor kono long do badana dong de kume SPLA yo kan kuma SSPDF do badana daga mat keje but kir jaram danan tekati dial so mete ga man me be jaram dan de yale ka so yende ke Dr. Machar kel me bej ko chagwa gor kon de mal der ben right gor kon mal mdit re which ka so Sudan but mal chebe men makan Dr. Machar kana ko luñ chire men gor kona Yang Machar me cha jaluñ thing will be all right but makana kon luñ bural mdit batwo karol to chika to go so mangai ka do badan de je kap chonga je ka pal ga je so je la chalga no gori kana mone Yang Machar loinde amagwa ko be mal be je trigger bi mal ba ben ka bna ba ga loch marka ka ba chulane mal dana gor ke shet ko de kuin kwar de jalat ke 2026 but mongo de ray te jentama ba kula to ko de so system na yos ka gwaz men bi alinga kume SPLA yo ka jan gwaz men bi kana use bi ko yun kor ko jan do ba danen ba Dr. Machar ba ja kulun ke je tele we da dien ko skir gwe jan wo chireng Machar che fail che telfo che tel ne ko je support che telfo la wore so na makarwa de jaga koro ko bi ko wonyam che jang no bi pin ba te mal ki bi pin ba gwa no never jaga na koro ko bi ke tin ke bi rik ngwan bi ga tok so gor ko na longo no de kon yalo kon lat ko de ko na ngaj so ko re chitwo go ka lunga shuk no amene western equatoria ko chatwo gwa ngaro atwo ko windin ko ken bane so ko re mene kur me terka ko bi kir be belinga no gwano de nat de kan te kamal ki de galet kel ban mo kir we kan che je gor no be je lalet ki be right ka do mo gwa mo dong de mal de ben ka je
tel mishal ke mal bana ne re wi ke South Sudan bala korni chiang shirkatin kon lin kon ke so gor kon no de kon ti de kon ke jakate go ko de mal derben ci kon kor ci kon nok no kono de mal derben wenama so kir ma yadit e Dr. Machar a jelunya mu e jelun ti dial bi ka go tel mi larek mi beben jawde den ban len gwaseme chana ngaje no ne Adul Salva Kiir ma yadi jen cha kwanya lo kwertama Ramadan roch ki presidential envoy ki special program ki special need whatever tara na cha kwanya je do badana kwanya je gwaseme biya ngaje no ala gwan gore jeno don dere chenga dia dere ka jakata go dere ti dia dere ka turn nyok ko de gwande jenok jen guyena mentama jega kane dial konde la kware wi ka South Sudan en ramimo me la kwer ki all the vice president jega kake do be jega kake je o jen a che gono ba jenok kano ba bene dial ba ko loñ marka no so adur kir me yadit gwege jen o der to go der kalat ene dial ko jen dana ko expect bane but men gorka gwasme gorga jen o jen der je kene rek machar der je kana Dr. Machar der ku Dr. Machar mi go je kan kwad yalla ko kene tine der ku Dr. Machar no de ko right de kan do badan andong de je luinge de kan olat ke der right ka gwan ka do badan de mal daro nyam ka ja ko this is the only way out men ba mal be je no ja me kana gwan kana je convince a do badiem ni ba mal ba ben ka ja so adut Salva Kiir gore je no ba gwan ba je tej ka be ja ko belet go ba kalat Chiane no jene be kongshorale be jelwak ka penal ke kwimal ka manan be ben ko kong jaram dan le governor re wichin gini ka kong jen joy Nuer mo ka Nasser no ki jaram dan en riok apenal tema committee mi tu jaram dan be nyal be jak ba na ba konek so the one responsible ka tin dial konet work all the outer citizen konet work kor kon nagana te responsible tin so mi kon mo gwad me ko jaram dan ti ka order che jogo no be jelwak bajalwak humanitarian ka bajalwak dong me bi ka shang malka nobody know me bro da ladone but men ngai kono janene ma karing Machar ko luñ telwe yawon mi mal ben ka je ko mal bakula tuo ko charing Machar chaje luñ kana ne dial content te kel ge je chet ke podcast wa khluñ ti dial bi ka go binat blodian tet ba mal ba jalat ban mal ci ben gwad dana dong one sided party jen la ti dialone kwa kum men da dien kwa lepel so der ko tuo ajen mo kwa adut Kiir ma yadit kwa je arj an wojin jengna ka Dr. Machar wer kude gwad dan tetin dore gwad dan cha yentin mu yukude and then bita situation ga bijoleng anyok goro jeno aduda right ka gwan boray ka gwan ko de Dr. Machar de ja kamrar ki de jalon so that way be mal be kulben ko na adute je ka all the four vice president by the way cha jegan tamba de ngaiba ko tamba de ngai ramkel ka vice president no chiga jek na beje nyaka ye kel gwadame so jeg daga tabande ngai gwasame ni nyu de jen wo chene dialan konti bumne kan longre kuma ketta me jega ke raman dana ci do da teme man dong biga jek Dr. Machar so mo jegan Dr. Machar ajen Steben Jokaje ka ta dan be mal bene bay ngai la tok en office de en nyam shel ke ma dut kirm yadit gule let ka kwi mal ka la tok of course ngai kone loke nyamanu go dara la kwer ko jen gwana jaram dara nengna jaram dara la tichuri lore we ka South Sudan but gorje en wo dara table dara teneron gorje no de gwande le nok but gwan chetam de to bana me jeni kon nen no system en koin ka gat kaniri kon la kwad ne al gor no biken power biken shift biken na kam gat kin mabba ename unacceptable ka jodan chalar ka je chong ko tele power me de jem do ka family members no pal kaniti ko kin content chi tin content cha chi gwar ngai do dan de widaro nyam ka je so ne me gor ka no biken pal so ko kuje mone adut go ge jeno ba mal ba jenong we jeno ba jeganetin content la kwar enjen go jeno ne diala content re wika South Sudan be jikake ka ba mal mo ba ja ko bedeten so jom shit kana me gwan wode kono link do ba dan en che to ko je me jira me jidit gwase me ka Nuer online TV channel donc en changan yam ko jeno bi channel bi jek anda mando ni chan kon nyak malian ngro ay no gwase me an wala chen ndang re bangon ka pay wadak ron kin dangaro udi jan dangaro udi dich chana pal ko bi mal ba bere wika South Sudan jendan donc de kono gut ki jenama en bi ataka mal ba bay Adut Salva Kiir take new role as presidential envoy
for a special program. The Vice President and head of the economic cluster, Dr. Benjamin Bolmel, met with Adut Salva Kiir, the new senior presidential envoy, for a special program to talk about how to put into action project started by President Salva Kiir Mayardit. During the meeting, Dr. Bol congratulated Adut to her appointment. He said it showed the president trust in her ability to serve the people with care and responsibility. He promised that his office would fully support her work and call on other government offices and citizens to do the same. The Vice President also praised Adut's past work in humanitarian and community service, saying it prepared her well for her new duty. He expressed confidence that she will help bring real change to the life of South Sudanese families. On August 26, 2025, Adut met Upper State Governor General James Kwang in Juba. She assured him that Upper will be part of the upcoming special program. Governor Kwang welcomed her warmly and said he supports her leadership. He described her appointment as a chance for young people to lead the nation. Speaking on SSBC, he said, "This country has been liberated and now it is the time for the youth to work. We are proud to support them as elders and fathers." The governor also promised to work closely with her and look forward to her visit to Malakal, the state capital. After taking her was at the State House, Adut said she will focus on education, health, tourism, and hospitality. She explained that these services are important to close the gap between leader and the people. She said she represents women, youth, vulnerable group, and those whose voices are often ignored, while recognizing that leadership is not easy. She promised to work with respect, integrity, and professionalism. She also welcomed advice and even criticism, saying it would help her grow in her new role. Adut added that real celebration will come when promises turn into real achievement. The celebration will come when we open a hospital, when we build a school, or when a clinic opens. That is when the people will feel it, she said. On her first day in office, Adut also spoke about the growing number of South Sudanese returning from Kakuma refugee camp in Kenya. Many are leaving the camp because of food shortages, reduced aid, and poor living conditions. She told the returnee that her office is open to support them as they rebuild their life. "We want to give you services that restore your dignity. You are welcome to reach out to us at any time," she said. Authority in Greater Capoeira confirmed that many returnees are crossing into eastern Equatoria through Nadapal. Lawmakers in the National Parliament also raised concern and called for urgent support, including transport and basic aid for families arriving on foot. Adut Salva Kiir's new role as senior presidential envoy comes with high expectation. Leaders across government have pledged to support her work, while citizens and returnees look forward to real services that can improve their daily life. Her focus on education, health, and humanitarian support mark the beginning of a new chapter for South Sudan Special Program. Kana diale content barwanye lingwa sama ka Nuer online TV channel to kon ke special report bana link jan larama dartin bana link der gwana wo de ka gut tandien ken ke rany midi goro de link anda mandu ne chan kon nyak male non roine gwasama ka Nuer online TV channel an wala shanga jan dang rawi badak ka pai badak ron kin dang rawi jan dang rawi dich kana tiako be kon ka pai bangwandien lera ban linken yam makan kono go lertin ko kien bana roacha ka kwi wuntin kon ya kap nuare tin cha kabre wech ka juba jan ban roa ka kwi dieno ate ka gan wore ya kap kir mi yadi te ladi ni kir mi yadi te no chicken gan wor to chicken ka kap ka chicken yen gor jan obaje nywa ye kel asme ka jawo chala do pan
ke je ke changa jan dang ro bakel ka pai badak ron kin dang ro di jan dang ro di dich chala do sha ngwane nuore dang diok en ngwane to ke ngwane bentio wa cha ka gap gwad mi mo mesken tin ke shai kai suora re ra ka juba wa kap ke konchang lo chirma kaba ga tiang chala do ne cha un mishal ke ga det peter kene masap kwang ke ga jang dogor wa cha ga jikti nyur ka mas ke chai ken wenmo tu turbil de ni an turbil de ni mo wa turbil de ni ji tiger lo bini tin kan lat ke bini tiger division no tin la gang kwarne kir mi yadit ke tin ne ko la kir kan ka akan ka gang wan gwaz mo shu kan atu kan ga kef ka shu kan ga yore turbil no cha jo mo cha jalat wa chu kan turbil shu kan yunang waram da na chiro me shi lat gun mishal ke michael tek ngwal generam kel me mark ne tin kon ya kef jelad no me shaga no moling shaga pen chiang ko gade kap ke ne tin content ka gyada no ken chaga nang ka gyada ki chaga nang do de ni jen gwa da na chaga nang ten to ke jitai ge division nang mo chakula do ne pin ga ko gode ke jaga na kete ram luang ne ko dong de ne roi ke michael tak chala do ken gadi to quick kenetin content yen ka kan ba chala do kan chika politician ne cha kem ne ka bet cha ga yen re wichin wine dumele ka siasin ke politician der la gwa no la ramadan marka ke men shali bishop chala do gatet peter shang ne rol kawaini wate ko len no wajena dolwel gorken wini lo gor no kate ke chada wich o lana lo chirmi rami national dungolan munyon jen oran o len jen wa pa ben wa tegnin dangwel kel ko di re wike so sudan be ko be ben kwen ketel minga je ke kwiju ba long wajen chayu kef ke cha chu yen no shi man ganda to tish ken de ni kumen o de ne to de ko lun ko kene to no chi ke ji we ke chi ke ji siasa lo tele siasa mete ke ano ane de konan kap ko nuerte ti ken kene self kim yadi de lo chere de ko la ro chere me ne ka ko jita ge division ganga ne kir no ne de tone chaga yen loro bank do mi mo ai gwe ge jen go chi tok to me ngai kon target ke lo nuer ko ga target e wicha ka ke juba mo gorde ne to wande widen dara te shunga edin kon lat ko rodien ta jo mala no mi chi tok no ka gore jen o de kon te ka chob lwan morong eno ne kon yal kon entere ke juba no de ko rodien del gang ko me cha je de je nang rami mo it ke mi chi tok ga gad men tama ring mi di chi re ga tot ko mbai bi kab lor bang ka ba je nang ga gada ba je dong de je na ki de je torture so mi chi kana mo be je mat la ja gur no de na ren la ler so na me eler mi shala de wo che to re wichin winemi ka gore jen o de ne dial de kan te ke liang ki ka ngai kam dan sho de lat ko dong chere ke to la gore no ba je ngajana so jo me che ro de la re wichin winemi bana nyoko wo kala ro dien jo bana kwen gwase me no gore jen o bana ro dan palping ke liang wani titi an wale ke changa jandang ro de badak pai badak ron kin dang ro jandang ro de dich ci general taban de ngai la vice president tiga je kana adut self kir me yadit no ban jo me ban jelinga go ka mana le roda ngai kone taban de ngai jen kwar dan na ki kwaren roda vice president jen chala do shi adut self kir me yadit yo kude kamuk tabadana titin chala do shi ke jek ka ci ke nyur kel ci garo ka do malka adude wa gore jelongo no der ay kenete ngwan ki der je kenete ngwan ci ma dana ngai kone jena ram kel mele de long antama ka do ka kwimal ka ay wicha ka juba ka jo dana pilot o jen pay bin kwarka wa ci roda jako be dial ba ka lat ka do mi gwa mo dong de mal der bin ka je ajen mi jela god ne dialon content kwarti gaten je kenete ngwan ci ma ngai kono jen je ka kwaren ko ken bane no adut chala do jen mele de gore jeno be istor gwan be jager lo bene diala kontin dong ga ka gwan akine diala kontin roy ka gwan kel ano ki top politician be jega ke ku bete ka mar midit ka jo dana chalat ikon ngaje no che jega ken vice president dial
no che jike bol mel kenyam che jike nyandeng che jike shege shal Josephine no che jike chimnen jena mone anyoga teme che nyoga jike tabande ngai che man ngai kone so jire kan tabande ngai wajen adomi mo che nyudo no chene dial kon la vice president ni che jike ka bat chido ram kel karwade ram mo Dr. Riek Machar mi bana jawda bana jeli ngwasme ka do bana chalat keje no ka jo mi chalat gwasme mi bukon dialaling wa chiga me mi shalke ke nyama cha kwanye nya sepe kim yadi de me wajen tem gore jen wo dera je ke Dr. Machar ka jo dana chalat ko tem chene dial chega ku gut jege ke no chegu jege tabande ngai final ko pai ko ra kwiden o jen dong der we jega Canadian kami ram mo bi mal no la tok gor jeno be ro ke be je Canadian kon la kwar mi je kan kwa dang wan te la vice president dial te mi je ku je ke wan dil ngaje no ramadan chiri mena teme Dr. Machar jo cha kulat gwas me be kwen ki yekel ki be nyaa yekel do be dana chalat ke jen go jen wa cha je ti ko der ku Dr. Machar de ge je Dr. Machar ka do be dana dong de naw nyam ke je gor jeno be jo me be nyaa yekel do badan en che tuoga ja nyama me Michel ka dud kir mi yadi don jen chaja kwanya la senior presidential envoy men jaram dana la cha kwany ke Michel a special program lo a messenger dun kir mi yadi so it mean that anytime sooner or later dong dere gwan dere char dere jager ko dere mal dere jeno but right now cha kula do ne tin now the no de a dud point dere je ken Dr. Machar ka jo wadana chalat wa gor ke je de ke ken Riek Machar no ko jena tame je je ke of for vice president itin kontin teregu to ramadan ci dot Dr. Machar entame je ramadan ken ke juk to war ga ba kwen ye kele war ga dana cha gor ke kwide e men cha lar no derlat no ko ena dut wajen che ben ke shong mo gwa office de jene forgiveness ke reconciliation ke peace doctor ti che gamat mal ka pelika no kana loin marka jene jen ko pese stand for ne yakula do ne newly appointed senior presidential envoy for a special program Adut Salva Kiir Mayardit has been urged to extend a outreach effort to detain the first vice president and chairman of the Sudan People Liberation Movement in a position Dr. Riek Machar jen cha jugono dere we dere jegene Dr. Machar ketijen dere ta dan te jere tijen dere je ugil. The first daughter embarked on her duties by visiting high-profile official and veteran this week, meeting by President Benjamin Bolmel, Tabande Ngai, and Joseph Lagu, and veteran liberator Joseph Lagu and Rabbi Mojung, the Central Equatorial State Governor, in recognition of their service to the country. Yen majig gane diala team point de nyama, yala do gore jeno bene dial bagal lat loy ke lar didan jikana lat. Ojen chaja kam kom gwanantema ko envoy kiram dala messenger so any message de to bok kwim alkare wika so dan bejanang no kamen chalat gwaseme awamen chalada dutsel ke yadi de magwalong barateme chaje kuli jogo no jin goro bright ka gur ko be Dr. Machar be ji ala ko biajek namo be nyudo no jin jiram kel mi goro bi malbeben quick corner very soon de nyama shalke me adut self ke yadi dere tidial dere ke riden tama jallo aje tegana chiangie tegana quick corner anytime or sooner dong dere je gera de loinen dial dere tet kuma dan lede ko loin Dr. Riek Machar a very significant ka situation na tene tama ke gwile keje mi she gwil ka Riek Machar cha jalun nyama dere te credit mi dire long jerma ngai kono bel ke long bako gejeno ta dan te keje wa belen nyangwan ketin kon lede ko gwan rami mo chine te ngwan chekala de jegalo metem right kono to ko tin re wika so Sudan ka jo cha kulat gwasme Adu Salva Kiir Mayardit has begun her engagement on a promising note by meeting with her father lieutenant. After concluding her run with the vice president, the most powerful signal of national healing would be for her to visit Dr. Riek Machar at his residence, where he remained unjustly detained, Arai said. So jo len kono me wa men ba no lonka du de mu wewe ku Dr. Riek Machar ba ka turken Dr. Machar kel no kabe urach ka gwan ka kwi Riek Machar wa jenen dana ba no long aneti kontila junubin ne dial no ko ngai kone ta cha yen Dr. Machar tin ne ka pay diok chang ndang roid bakel ka pay diok
ron kin dangro wi jen dangro diet ana shu mena lo te ti chup ka fe di ke fe ngwan ka jano kana ne kamrar kana menen ka ken fe diality so ge jeno dera breakthrough long ka je nyame mi che gwan che nyoko che je long ko be je convince ko de na rach ka Dr. Machar ngai kon madana tuok Machar cha ja accuse ku me kir me yadi no jen e Ramadan en tugo binate kerek mi ma chwa je reja ka no chi tuok kir e Ramadan te ge de ne ka na ka ne te konti la hali ke nyin kan ne kon la hali ka panal ka Nasir kanti ene me kelu bel kelu dero ka kir me yadi che de ka Dr. Machar but ko na me e politiki siyasa wa cha Dr. Machar cha ju yen commission kana mom cha jona ne dial no de Dr. Machar de jelun batikir me yadi che lok ngai kone me dane shi kwer kel ka ne kon ti la jikenya me che ben no ka juba ko big jikereng Machar cha ju no jin wer kudur man chal ke me Museveni bi awra yen Museveni den Museveni be jikula law ko bi ben bi ab jigen Dr. Machar ji Africa Union le ben ba jinede ko ken ji ga ti le ben international community ba shigala right ba ngode nyane jana ken kirma yadi kan ja gorno binaji kereng Machar so right now a different tedi ba meko en nya self kirma yadi so different ba mek jane ajen che gorno be chogwan che ga bugor ga ta dan go je ke je anyo gor gwano ba nya da ba je mu ke credit ba so enemy cha ti je nya da ke jen gwasme cha je be pen nyam che je be pen nya de mu je pen nya da be ngaje no direke de tin binedial we can trust we can she withdraw ka kuma the point there and self ke mi yadit ka jaga ke mi yadit ko taje bunok we wonya baname there are turning point me de kir mi yadit der nya der jako der jikereng Machar ne me der am gwalon ka der imen mu gwa der jenyot no so mi shit kana me mlin kono me ur kono bantin konto banaka ngach ko en adut ramkel misha po nyaawden teme eno dong dera mal dera jenu ko ne ga benere waje jiga kwadial no and all the thing atega jom chagolat gwaz mi goro banyo ga yakel no ke kwima danan chala da dut no jen cha rach ka kwer danan te ka penal la jimis kwang shorale maraje ka kwide bana jelen gwada me no ko gor kono bana ngajeno engu mi gora duden wo balwak ja penal ke jen gwasme ban jelinkel ka jo chalat gwasame wa dud jen chala do be apnal be kalok presidential envoy vow to support apnal state governor ala kong chorale wa jen be kong chorale be je lok kata dan de mal der ben keje but men ku ko la ngajeno eno biken ki be apnal be lok kenya moy kon kon lat kurudin kapnal be je kwen gwasame ko biaje kulelen Presidential Envoy for Special Program Adu Salva Kiir informed Apanal State Governor General James Kwang that the state will be included in upcoming special program project. In a meeting held with Governor Kwang in Juba on Tuesday, August 26, 2025, Presidential Envoy for Special Program Adu Salva Kiir announced her commitment to inclusive, peace effort and humanitarian service in the state. In response, Governor Kwang publicly declared his support for the envoy, calling her appointment as a movement for the younger generation to lead. So muchit kaneme a janebe kume men dan raike kwang shorale janebe je loke humanitarian ki tung wan ko kende be loke no ko dong gor jeno de mal derben ban ngai kon no apenal ke jen tam to continentame be jamat men de gor ke nyam dawo de insecurity mo de jawo de nyame michal keme adu de raike gwan no antam be longni apenal ke humanitarian ka jeno wona ga michunya so chi kwang shorale wa che nyam che je congratulate e jene tam e tam nenten kon kwini kan ko bikruj ta mi ngut kan kwer ka mo kan e dialata nyam so en wo cha chikir yadi che nyare kam kom che nyon jen go te ne ko kende bu kom je so ngai kon family members ka kir kan dialata kan ko kom ne mo kon ko raina kan nepotism malat ke kir che chong na mone corruption itself ko bi nyar bi je kwan ban men din jen yana gwadame michi adu chero de jako ba right kan e dialati ki ba mal be jedno ne dial de kan mal de kan welcome cha mal cha je look first they should release Dr. Machar and then second they mal modere ben de ne kon la de ni ken de withdraw ka all the places den kon ken ga kaben kum SSPDF no wo chi kor chi kan de wo nyam wo kori tam wona kan go nyam mo kan cha ka le ka jan nyam kan na gwan then many yi me de bo be jek right now be le de long che ma ngai kon ne re dial ka loñ mo gwa ra jan wo ba mal be jenong but
one thing mo waji influencer gwan kene de kon la politician kon de kel ke jen e cho jan riap den ono enyi mandan yo ko kuje mo adut oneje no de mal derben mi mo gwa bade ne dial de ko chonga je kel de kana support no but apenal ngode tela mali haten ye je sha ja ngajen wallen go chi korche tuo ka kur mo tuo ne tuo ko lungu shuk okay tuo ko lungu shuk che mangai kone no kor yala kon la kur mi che wele la tuo ka penal kelu to kur ji tuo wale ya riek mi di che je non ko wodi a chi kume SPLA yo kene kume amro ke me kir me yadit shikurum god dana shikurum tin ka lungu shuk mi chala de wone ne cha SSPDF wa cha ka joira re kare cha je kep Nuer waya mi kene kume SPLA yo wa chi ngani chi urien kep kel ke dine SPLA yo ka jo dana chalat no namane e report dana cha no re wishin winami ka lungu shuk ko le la matiang wa chi kurche tuong no mandan ka runwang ka ta badak wa ka shu butin an kormo wa men ma chawun chinawan ko wa which wa je kep malarek ka report me do dien kana nung but chi wuri shalga me Lampol Gabriel cha jola den wonene a jeni cha netin konti la kuma SSPDF ken no cha ka jojre which kie cha wujo mo cha jog fight netin konti la kuma SPLA yo ka jola na chalat keje a jeni ken teka town ki gwa dan tin natin tama kie rega dan endong chanka netin konti la kuma amala kuma kirma yadi no won woni de konti ka town won kenetin kontin la SSPDF but right now the Georgia no charek cha nyo makap kweje kuma SPLA yo according to the information that cha no ken ka post online so jo me der gwano de kon te ka ngech de katin konti lat karodian ka do badan de mal der ben keje so cha na men ne ken all the vice president and call right kon kwidian gwasame mal bi ken no ngede isha adu de tama che ko chup ka ke lo chi ken kun no bi adut bala kwer magwa ka bagalo marka what do you think will be the outcome miche ko ken no kana adut kana ling tela mal miche ben ken je ken Dr. Machar no then iten yen ngamuk the same thing a lot ken go ne diala to we no ba kumba jele trust no cha kum cha ibele trust kumba trust di ba trust ke kwi nyam shal ke me adut mo adut waja allow care by permission no ba mal bejeno reconciliation bejeno ka South Sudan Nyame is the right person ko but one be replace but ye be replace ko come on your position but through valid vote yes there a path but mishejen ken kana one big pen ko kor gwaten be shire mangai kono right now ne to one go jeno dut te tin wonten kono nyat ka gwante tin so kuje mo mitek mi der yalga sheche yalga na wal so these are the doubt in content qualing and tama ko lat karodian so go jeno meken adut mekene ye gurno be ke makan gwan kana jeno ko do ba nyar be jeling be jeno tel mi chal mal re ka so Sudan ngoda ba again the same thing mandan lat ke gwan but problem jene we kana lo chi gwan che jeling and then be nyama be chu biet ki be chu riab no so en milin kono me ta dana len ngwaru din ke je re we ka so Sudan ke jen ngwazeme ko ban yanga jeno ne to ngwan ko adut ko je pressure no jin ne ke Dr. Machar ko ba jelun and then be mal be bere we ka so Sudan so na me amile rode mo gore de kon dial tika ngai ke de kon dial tika lengde ajen jodan en gore no de nyak yakel mi jiram jidit ka Nuer online TV channel donga shenga nyam kaji kuje Nuer online TV channel gore jen no der channel der support de subscribe for the notification bell der je twan nyak ba de do der ja gore pingwas mone ka o dong der comment der ja tobi kuje mone kuje no adut kirme yadit na beshit ka gwan ke ba mu gani jen bejalat ke ban mal mar medit me be won yam bejeno yen dana gor kono no de kon lingana mene ene ban le nyo je kala rodien no katin kontin be ko le wan kelong en wala chen jan dang ro badak ka pay badak ron kinan dang ro jan dang ro dich anda mandu ni chen ko nyam le no ro no gwas me ko Nuer online TV channel en biate kamal baba anar malaken yam ka nas dialtin kontin barwani lingwasa me biya kamal ka Nuer online TV channel anda manduni chan kon nyamale anong roine gwasame an wala biya ngajen wo shanga jandang ro badak no ka pay badak ron kin dang ro de jandang ro de dik atukon ka breaking news mugoro de koran palpin ka liangda ari gan chitwo ka long shuk no gwada na na chikor chitwo tin so kurmidi bana right ka kwide ka jan lerame a very important message goro jan wo chide run away
gorjen o dere linkelio but kenyam gorjen o temde kon lengwasem michi tore wiki juba kan me to ko kuma spele ayo ko wade gorjen o baje nyot baje nyaka yekel kan kono ko breaking news ten content to ka lungshuk ram ki lungshuk tiega kana my wood lungshuk kanti ban right in wala kenyam chana kon focus kana mane ramnen yana me jen ram kel ka kuma spele ayo ka jom chalat nona South Sudanese Netherlands citizen unlawfully arrested by Stephen Call group for refusing to join them. Family members informed Lead TV this morning that Gadit Peter G. Galwak was abducted with 2 others at T Place around University of Juba and taken to a unknown location. I wouldn't me jana wa charge kef. Jo me chale wa jen charge kef. No kajen cha kef korwade. Kabje kenene dangra ko kien. You know, dang ro to cha kef kel rai which ka juba ka jo ran shalat keje she Lead TV jene cha right kana lo chicken mana le ro chicken ngach cha ngaje no ram me wajen cha je kinaf ke cha je kef ko bom ka wa ne ko ne kef wa Stephen Farquhar la group dien wa kanetin kef wude me cha la Gadit Peter G Galwak ajen sho dana cha chole wajen waje kef gwad metkin ka shaitin gwad matika University of Juba jen cha kana gwad me sha ngajen tama wachi she mana shi garwaje mo ci kana latten go mishore lare which ka Juba right now right corner no question ne ngume talk right now kajen wude cha keve mistake tedi shame do te dur mi shame me dong de kef ka ja me ja ko baje yen ka ja komite ka dur mi shalat and then there go aba de je ngajen go ngaka me yan ka je ka ku dur ka manana shalat ko jen chala do aramimo mi be we do dien ka jen le laran ku me spila yu but cheluk point en go jen be chonkel ka ku me man right ka parkol ran spila yu ka logo jen o der chonkel ga parkol so jen do ba dan chala ga jen go dong yan ka jamone so chi ayenen gwasme ka media ke Lish TV chikala no wude me chi family members chikala no chaje kef ka chana ngwan me changach bodwa ke benetin kon tila ne parkol re wiki juba ka joran chalat ke je family de no chawude me chaje kef ko jen shelo no jonya parkol group cha chula do chayo kebe kene di shirka to right now michir na me chi chong of course jin mi chi party na chi logo no bi chong kele ka ngume de kene yen keja I think they je chi writing chi ran chi de yen ko jen chi refuse no boko bonde ki boko party do so mi nyodo na me ngu riek no re kuma ka marai ke wude shalke me parkol so ji parkol chara me cheje de yen you know tele chuong ka tele luang ka yene ka je ka tele odere je intimidate bo ko ran take a choice gwada chi no ko no butin bi chuong je ma de chuong je ba cha de goro jen ba ji kep lora bang e ko shilok chi kum shilok la kum parkol so this thing che chuong na me de kon dial te ngai de so chude me mishal ke Gadit Peter ne ji galwak wajen ram ma cha kevre wajen tama ka juba ka cha nan gwan ma sha ngach ka do badanan chalat keje mede kon dier bolung ko gwadan cha nang tina kume moraike parkol ko nang da tong mi by the way bad thing ko jen ko mi je ko je sena de longba ko jin mi dong bna bi ka kaf ki bi intimidate ka bom wana mo che chong so jo me mugor kon dialo de kon ling ka ta da en cha to ko je right now ban racha ke riga da na shoda la tere which ka lungushuk ana ken kono ni mi jira mi jidit gorjen oder channel der je support please ku subscribe ku notification bell ku jetwan ka kwa comment bo gwada ma pin fin video ka ko bleren kon lar gwada bi ken chwa mala be ki bi ken chwa mala shub keji bana ma dana chalat gwasame bana je linkel ana be share ke screen kiman chagor ramadan la spokesperson ko kuma spela yu ka madana shoda lat no ken yam channel ne memling ka jo shala den walle shala do shi kume SPLA ayo waken shika clash kana kume SSPDF bala kume kirme yadit de ni kena content ray wujin winimi waken chicken kor mo chicken ter wale lo chala kurmi dit kashi kurmi tot ka ta dan shalat keje wa kor mo chero malong ka sha me tungwana kana long sha kanen gwada dan chike ke tokten so mi shit kana me de kon ngaje nodi
riek jatin tem re wichin winami chi rieng mutot rieng mudit so tana dong yikan den nang for granted ko rieng mutuk kurte tin by the way ala be jamat ko michore la ne chiang la generate so chane micha gor gwada me karamadan en la ler la kalat ka kuma spele ayo chan jamiling ba kel gwada me ko jen charwach ano kamanan chore lat re wichin winami ngai kono mitem chore la jo la jamala tube ano katada ne chi kurche tuoko je Choka social media de and then chaman chekana gorche jawonen Ramadan la spokesperson ko ku mespelayo ka jodan chalat gwase mem gor konde konan pinka liang de kodi tin kon leru di re wich ka South Sudan kor di ala kon lat korudien token kelot chana right tin madan no te ka mite le kam ku mespelayo kenene de konti la SSPDF okay so mishit kaname chabutuwa ko pujan tama ka kore en wo chikorcha to ka lungu shukanti Longashuk. So en longashuk ngai kone te pin kume espela yono wal. But ka kore cha na cha ka buitin gwade da ne chireng meche twokten. So chana jo me chana jamilin kel ka do badan en chatwoga je. Ko gur kon ban janga je no ngumi chiro da la twok re wijin winemi ka do badan en chikor chatwoga je. Ki announcement dan cha me ka ta dan chikor chatwoga je. Ani chana jamin kwen kel. Chala de wone Ramadan en la lerla kala de ku mes pelayo no ude shalka me lam Gabriel message ne yana me gwada me message mi cha nyak kene di alka social media de shala de wone ne this morning at 8 hour or 8 a.m. in the morning, the SPLIO intercepted an attacking force of the SSPDF outside Matiang, leading to the ongoing clash that have now reached Matiang town in Longashu County. The situation in Matiang remained tense as the SPLIO joined with the army use continued to maintain presence inside the town. In a separate incident yesterday, or August 27, 2025, the SPLIO forces also prevented two coordinated attacks from the SSPDF in Jamara Sabah and Limoro in Lenya County. The SSPDF were countered trying to move toward the SPLIO position around the Lenya. Two enemy soldiers were killed and several others wounded during the clash. Jome chala de Colonel Lam Paul Gabriel. So chana min focus kumana chalat gwaseme kuma SPLIO. En kuma SPLIO raji chikalat gwaseme mugnywa ka yekele men a michikana gor gwada danen tireke twoktin tane ngaje gwan wona ne ka jowo chikalat gwaseme chikon ngaje no chi clash twok la twok chi korche twok ka chi dene SSPDF wa chiken dindi konda dene SPLIO chiken kama kata chi twoje gwaseme jenen gwada ma chana chu jone ka Matiang wona rere ka Matiang town ka Longshu County wa situation on gwada mo chi Matiang point wa chai yu kef dene SPLIO kene jechen borlan Nuer wai army awamiche na mo je ndan le rode which win me and terminate the content to control ga jo chalat gwasme tine SPLIO kene the content to control ka Longshuk ke ka Matiang town ka jo dan chalat anyok ke separate attack michi tuok pan ka chanjan dang ro baro ka pai bada ron kin dang ro jan dang ro de chukum SPLIO ken chaka magba kuma SSPDF daran chalke Jamara Sabah kene Limoro ka dor chalke Lenya County na many Equatorial region Chawe SSPDF wa chikanon no de kan kuma SPLIO de kan juika position down tikitin kalenya and when mo wache woko banete kontila SSPDF chaga nangne de chop karo gwad dan ci korche tuokten so ne me amila roda entema kolne lam Gabriel jaram dan and go report michit kan me ke jaram dan en la trach ka ta dan ci kwani tuoko je right now chana kuraj so ngai kone la to mete kring michit to re wika South Sudan ala keje to one place special mi to ka panal la deka pin ba wore wini dia de koken so menen yana me koren ci to wal so right now ngum la roda tana ngaje to ci korche won yam ci korye to so chele lawo men lar ke chawe ci to wore de ka lungu shugo tam so what is the way out kume SPLIO men tipin Dr. Machar ngai kon yale Dr. Machar jare tijen so chala rete jen ten janten ka cenge dan cha yen geje cenge dang ro bakel ka pay diok ye dan abena ka ron kin dang ro jan dang ro die jeme alo telemi kanalun so kanalun terete jen la jen siang baje lun ba lokir mi yadide so ken chicken SPLIO chicken live with no choice so this is my opinion okay personal opinion so mugu yena rega dan le rode amingai kone de to
ano ko lungu shuk mi ci korche tok tin tama ka ci kuma SPLIO shika mat ken Nuer wayami which is definitely talk de ka mat jejen borko dorien de ka mat in a time so mi ci tok no ci korche tok tin what do you think are the place and wale betede ka ci place ta de check up so name send a signal ka kuma kira node be kir ba another strategy be nyok meledeja ko en kuma mela kuma SPLIO medan la lat ken o ken do la ken keren yale ko de ka bok ci do la ken keren yale ne di la de ni ci kan de dwal ngai kan do bran de kan yin ka je kan ni kon te keren yale tika ga mechi dit ci gare ko me challenge o cha me di long cha lingten so shiren yal ci ro de otiam ren yala ya na kan hali be de ni baga pal de ni kon kula nyin bagna kula wona ke jog jog tong mi we nang ne ren kon la hali so na me agenda la na kula ya de but de ni shika hali shika ndier ka hali kuma ntama nyenya kene kuma ko chi kuma SPLIO chatere wiki juba tel matere wiki juba right now right kon so kuma SPLIO ja dor ja ka central equatoria western equatoria ka doron tongme ja ka jongle ja ka apanal and then ja ka unity state god yalti kan kontin ati jikuma SPLIO tiketen so ka kuje mo ko cha ka leave no choice bukor badil te tinisha so right now jen sha ne non tama ano ci korci wala la ci wag majin wala ka lungu shuk kanti so men mela beje lung men la jega beje la hen woni din konten wana mo riwdi en dial kan Nuere ka ga Nuere kan dial wade ba pen naga na Nuere en mi ci tuog la naga na Nuere sengna men met ken ka jang ken ka Nuere sori en bulon ba ka ga Nuere kan dial dumo kul nyene kon ka jang ba ko ka rili jang de ko okay kore me dong bana baganak ke ba kujimi bajanak bane ti kan Nuere kan dial ne de bit yenon embo sai kan Nuere ol bana me la we jagan lo kim yadit katet ko Nuere kan to ko rodi yenon okay akane de kono to ko rodi so what is the way out Nuere gur kan charanyok ku me chena chaga biya kwanya ka do mi shajen ka tela mal mutetin tel problem ram de kwanya dara woten but ci kuma SPLIO ci ka tel choice sentama garobi ko bi kanater ci ga medana ci to ga 2013 me cha Nuer dial cha ka joj dio ngai kon diale ne dial ci bano lak na ga fagak jana ju ke juba tina wo dor Nuer ka fan gak tina wo ne ka law Nuerland tina lo lu njogo ne tina bin ke strange ken tina bano lak na ga fagak ne my good ne dial ne tichiren kule tena wala no nyin kan Nuere so ntama kon kuma SPLIO dan me cha kula chak me cha kula binyo mi yar ka men tama kir me yadi ko cha la ring mi tin ntama men bituo go ne mo kir we lugo no lunya direct machar lunya dakra machar what do you think will happen gen kori kona neno jarwa cha la da gwata me gen cha ne no cha wak amaje wale so way out bebeje mat enemi chikir me yadi cha lo de che nyoga mi lo de jepin so kui kon mentuok so kari pon mo gwa kananong ano ngum choda lat chinari artin ke chinate ka bot of course na kor mi chatok cha ken chinate ka bot ko ma mi cha yot la piga gwa we penten dera gan mo ka bot dera am din mo ka bot kwana pele dinya ko ken meti use ken ke kume ere de won de kona ngach en kume point mala kume kirmi yadit kere de wal ko ngai ken no bete kur butuok ko kan ne kon la kuma SPLIO ti ko dier tiaka ngai ken je no kur mu de tuok ti kur mu de la neje son kur mo ko tetin kuma SSPDF keredi so me keredi we mean that kur ti tuok elia ko shabu la neje chewa gore de chewa man mi chewa dan la lia la tuoga so na me mi choda la da wala kalungu shuk all the detail biga bene yo gwada dan chiri dial cha ka nunga ken ko la kabna gor ke ken la ken ka leske media mi cha la su media ba ko jek so ngai kona mi se kuma tiam chika na post kan nei ko nin tere wika so Sudan chika na gor no ba jangach ban mi cha ka tiam sorry mi cha ka tiam kuma chika na lat ban mi chika na tiam na kana lat sen kep kan wuj bigan la no cha ne ti cha yes pila yo cha ka jot jeme shanen ti to ko western equatoria kan kuma kana writing jigala na jeno ete karen mu to ka cha business kan dangro cha ko vran cha ka jutin
tel me le roda right now jen the same thing to ogone so rek ma char mu waje lu nyen den te dial bi ka go jen dan and goro de linga na money kodi it is the only choice right now tell a choice to dien kwana peli mishal queen kwarem ke queen gwene no beled wala shebelet queen gwene tel do mede ler ke right now wal to threaten insecurity teten baje kula ladede take international community ne to wona kan kamuku kan valis bong to kon nying election ko kan kamuku kan ka donate akwa ka receive wal country tererika gwan mutu ku seteten so do bedien me de mal de ko lat ke jemo so cha mal cha de la ring to lat karodien so jo me amugwa ko de yana linkatin kon tin lat karodien ko ngwane kati bej kati kon lat karodien re wika so Sudan ke jan time to kontena so gorjeno de na de karodien palping ka liang katin content wo ano kore katin ka kwijamo mo te cha gare le ka gwa ajela re gone so gorken realeka jere mangai kona okay jere mangai kona ngwani ci urien la na pan ci de me channeling ala former top my char security 8 charge yere we ke juba brigadier general Gabriel charge yere we ke juba ka do ko jene ramkel ka kuma spelayo ko jen wacha kona ramkel millet so ngai kona jin mi jinlet la ja nyerke ko ledi jen cha yere we ke juba right now lo tere ti jen so ti ti lat ke me kir ngaje luone ken ngaje no ti dialte ti correct betwokten ko jin me gwe no de mal de no dia ti de wo ka mi yen na ka guri mal wa ka mi yen na ka juba ka jan wo koru ka mo weka so na me chi choice lon ka kir no then dia spela ayo de ro ka mi yen ka then ka ngaje no korbo wo so right now to talk tin ka dial ka tinga jen kem yadi no buko good wen and den gude ke liu ajen kor telm do den ka kurme badoran be yarlon kone kono shal Nuer ko kurme chala ter ka warap cha ter rol jan ter ga je doran kone shal Nuer chit ka mi nasir cha je yar ti nasir je fan ga gatin tong mi goro luka ba right now yunti jatin ba yunti stay ba goro ba luk ba wuje ko ka western ko ter ngoda ba jatin ba goro ba luk ban so all this thing mi cha kare la ka kir ka ken pedo continent en pay badde ge jenda mu kon ko pay wan ko teme chanya ndang ro baddak ci do nen ndang ro kinen jok den be pen ko pay wan so wuda ga pay wan jaka dak ma char ko be te ka pede chop ko die ja believe ko pay jok pay ngwan pay diej pay bakal pay baro pay baddak right now do ko larno te ka pen ngwan to ga pedi ke pedi almost so mi chit kana me jaka ku me spela yo ka big bilodian be jek kuma na lat ka kwarian kwana pele jeneri yan gati kona more than 40 people chaga yere weke jubangai kona te kana rudian dial ke top official ko kuma sfilayo tandien ke dine general shirmening yana mene brigadier general pa yana no so everything menen kono gwadame amisha plan a kir ano bene dial kono shunkel kering ma char be ke yen eno ko kene itimo tillet kel ke dakma char so ngugu yena mabutuo ko gwatan teniam gu yene de ngom borora lat chakum di tay benong tina tigibliu chigabriar so ba kur ngwan bekenong so bene de kontla kuma spela yo baga jako beken ena panala makeli beken clear out ko ba ngaje no kor okay medan chana jenen cheto ka pagak an koramo ci kon me tul tin chana jenen right now jona lere ka lungu shuk dong borom baka pagak but who knows so the reality these are kir doing kir jala ka togo kir me yadi da kan letka gore jeno yara kuma sfelayo kanane ko la Nuer dialtin konti tere dorken tire me shanga jene shakondak eteke ne de control all style counties ke non style counties ano da ka ko ne ti jega ne to gono modera mo go ram ma cha kon lok che goro de na de ke tik ke ko re wi ke juba chi kwar kon ko kien chi ka right so tell ram right
so jen mnen yan tamo yan kanede kon la jikume spilayo ko telega power they do not have any power there. So jo me de konaling kata dana le nan wana rodin ke jere wi juba. So jen bu konling antamen go which chetelmal right now doran chetelmal jen korsi alengo ten korten so yo report chile ben ban jele ling yo ko gwadan che ben keje na ko tok tiang mi jira ma jirit gwa me ka Nuer online TV channel go je no jendere channel de just subscribe ko de just support. Okay, de comment de ja gori ba de la ka de share. So jo me je na go de nyo yekel ko ye togre which ka lungo shuk ja lungo shuk cha ja kef ku mes pelayo anona ku mes pelayo charoda mat kenede kon tela Nuer wayami ka jo dana shalat ka je depending on the report dana chano. So jen jo dana go de nyo yekel ane biata ka mal bye.